itu mui kiasi kepaya Emily Taratale itu mui kiasi kepaya Emily Taratale all ta sungai ke sai ke kiasi dengan income sai kiasi kepaya Emily Taratale chum chum tum 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 the lake is she sang ra horini we van ra hor we van shiraya na raga oratam ra hor milishitu chum chum tum 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 the lake is she tum 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 the lake is she tum 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 the lake is she ye bilisam phang kuisa da yaru da pang ka phemilo ning silakai re itum psychology entertain sa kamiya tangkhulwi artist ping ning silakai re ayarli pam da klai ping jila holy khasang milu jila ri koi sangai ye ari program hopong man phai sau re ari artist ping nei thumli wonderland li khui vai re yen ari ka changkhat khar thot ping wi ning machuk ta ithumai machuk kasap machuk ki jatam rai re chena achi program mathang hi singka phai sau se achi program hi natum na atam sangmi khai ji kheng ji thran thai de le re 11 ke chena achi ithum thak mi da hopo khai ne ithum khang ge a khanoi ge hi yaru psychology hi la hang se ngai ye Naga People's Front one-day political conference Phunger subdivision organized by 43 Phunger area unit NPF date 2nd December 2001 time 11 a.m. kachine atamata narang kai thum hobo khaine hina kahangwa ithum hi thaigar mangawa dale kichi kahang sanai venue playground Phunger higher secondary school Phunger headquarter program order lunch 10 a.m. atam chi thuere ithum kup sarere mathala kaina ta chamtara maina surfing na la atam chala kaina sabada ithum thoting na zakhui khai hi wangla ning sie da hangai grace for the lunch sia sami kore simringam chocho pastor na sia sami laga ithum tholain zakhui re gi ithum thaire pastor Green Hills Baptist Church oi pastor ne moderator na lasio mansak mi konghar akashi nganing nasagok se okay ishi pastor simringam ni mang thure pastor simringam ka songpam ni ashi aksing ning ka milak lo okay ning shaire chena ka khne le Mr. Worthing Ningshen I masha nganing delay opening song there shall be showers of blessing opening prayer Reverend Dr. Chachos Somi Pastor UBC Phunger welcome address Mr. Ungpam Mahung President NPF 43 Phunger area unit introduction and presentation Mr. Joshua Machinau General Secretary NPF Phunger 43 Phunger area unit hiwe chichangli ngarum ka sangakha program khat thak me do pok de thumling rum sang baya khara here chena ram so phungwei tam naw long na choreography khui ka mi re wang ning chie exhortation number 1 kore Mr. A.S. Simrishang headman Phunger headquarter number 2 Mr. M. San Ningshen Secretary Phunger Town Development Committee number 3 Mr. Joshua Konghar sorry pahi Marature Joy Thili exhortation with Thili idum special number akang nare akon mathala khai ning mayung la khai akon athang idum akhilang na haire Miss Nimsing Horam wena special number nare Joy Thili short speech Mr. M. Isaac Honorable former Vice Chairman UADC number 2
Mr. Unau Shang A. Shimre, President NPF Ukrul Division. Chui Chili. Itumna. Mr. Thang Miso, Itumwili, Senior Salak Hai. Lakang Nui Shon Fugaji, Mr. Thang Misoina, Awena Lang and Alishidre. Chui Chili. Itum Grand Speech. Mr. Kaileshio, Honorable Chairman, HCC, Emle 43 ST Phungyer Constituency. Number 2, Mr. Morung Makunga, Advisor to the President, NPF Central Office, Kohima, and Honorable ex-Minister. Itum, we are really very glad to have our former Minister, Mr. Morung Makunga, amidst us. We extend our hearty welcome to you also. Vote of thanks, Mr. Roxan Kashung, President, NPF Farmers Wing 43 Phungyer Area Unit. Closing song na Amazing Grace. Closing prayer na Reverend Apa Moinao, Pastor Phungyer Headquarter Baptist Church. Program hi hidada singara, Jane Ari, itum na program hi hopok pai. Itum katong kananganing kala program li sang the clay. Program li sang the clay la there shall be showers of blessing hi. Itum katong ka nganing kala ka sangrum se Jane. Jiwi chichang li itum we Dr. Reverend Chacho Somina Sasamire. Ishi Pastor Shimringam Akshi Tan Niholo Hangai. The murderer, so committing wrong, itum le rotamilu, lukamashan iwitung le, karoga shautamilu, Hebron we saw kami. Hebron we saw kami. Itum le tashung milu. Itum le tashung milu. Amay we tuing na kamay. Amay we tuing na kamay. Ugli chorng sab milu. Ugli chorng sab milu. So kami sing rot. Itum le rota milu. Kamashan iwitung le karoka shauta milu amen namore pyomilu na we minga singay na iyawo aju simigli iyawo aju simigli itumli somirolu So kami sing rod, itum le rotamilu, lukamashan iwitung li, karoga shaudamilu. Kanganingay ni siyasa say. Brevra, NPF na organize sada meeting ka hag aka unshung sak laka mi gachung ka ragasip haire ragasip ka hai he Brevra mi komowi wat sa shok khawai maning la nali odram ngatu khawai wang ningrin leida kharane
เคยมีกุมน่ะร้านก็ให้มีติ้งสาหกตะมากับพามาขยาโมเรวีนิ่งพุนนิ่งรินเลยสาให้ไปชินเน่ร้าอิทุมยลุงลีนั่นร่างนิ่งมีตามีติ้งหิวินิ่งรินอุชุงสักมิโลพระเยซูคริสต์มิงลีเอเมนนิ่งชลาใครเร่ยาวก็ฮอมมาลี Welcome address ที่คุยเรื่องปมหุง President NPF 43 พุงเยอร์ area ยูดินะเอาไว้จำราคุยมีเอาเนาะ Welcome address ที่คุยเรื่องปมหุง President NPF 43 พุงเยอร์ area ยูดินะเอาไว้จำราคุยมีเอาเนาะเลขยังอัทอร์ไซโครลีจากไมค์กเทริงกับพาไอ้นั่งโซดาอาจุอิทุมุย43 NPF พุงเยอร์ area unit นะอิทุมุย MSU NPF กาลา divisional NPF วิขมายาวิอาจิงลีฮิกตาpolitical conference aka khangawa thili ithumli atam angrit lanchin ga program hi cha la kai na samphang khanga sakwiwang ithumai ga sa ga wali ri thwidaning shi kya sing ya la ka haya ithumai speaker ping kala hili Matala ka na party we apam ngate da pam sai jilala ito mo party li ngarum ngai da katom ngai da kala politics li hi itum khila kala da thengai da rada khalaya ito mo ram wai na le da khalaya kharanau kala church we village we youth we shinao long we apam ngate de wai na ngalang chikat laga yang pangshap ting laga lan ting laga rachang da khlaya richim now bing sai kor ito moi division we na itum ni katomida rachang da khlaya team MSU we na leaders being itum ni katomida rachang da khlai psychor hi itum li jithai da le ka jangkat ajui atam hili politics hi khi khala ga ji hi itum li ningli bathung sagai re itum li phap tang sak ngai ji itum li ka sirmi hai re ga ji hi itum phap tai ji wi wang ai na phungyer 43 phungyer area unit we office we na rada khlaya sai korale ring palage ning shilagai re nathum nei da rajang laga itum aju politics ki khala da thengrum khwai atam hi khui se nathum sai korona cha ka cho changa hai ki ga sa sai jilala area unit office we ka shwai ka pan le sai ijilala nathum na ji wag ke ga maring ga pa chi song ai na ma phaning mi la kha itum aju ka chip ta khalai hi ki khala ga ji itum thai khui phung ra ga jiwi ning ai na meeting hi ngarum laga phap ta khui laga na simle hanung sir ka vai sa se na tum ra chang khami wiwang itum ka thana ping sai corona rag to mi da itum na khanga kauli ngarum mi da khalai wiwang hi wiwang ana itum li financial sponsors ha mi da khalai ya ka thana
Psychorally, itum kajangkat, Pungyer Area Unit NPF na ring palakare kajihi hanglaga ajui meeting li radakle psychorally pap gata aman kasaka jigata ka khalat lai la kahia meeting ngasa se kaji hanglaga kashu du hanglaga I natum psychorally hantangau ni share Ning Shilakhay Re, Unit with President Lee Nawe Ot Mangaga Queen Sarano. Introduction and presentation he Queer Joshua Machinao, General Secretary NPF 43 Pungyer Area Unit na awatam Rakwimi Arono. Arui hunde kaida azig zipili rag zipte klaya itum pingwe khyashik baya kranau ping kala party ugathana ping honorable members pingli kuchika kashiga sakmai kjithe atam khuike yen soda amay umbamna isi president rala banglan na pon da south atam zakrai khare sa isi president na mathang banglan hi samirunu khare sada itum na khayashi paila khaya itum pingwi leksia Pungyer Kendra we MLA kala langmeda Hill Area Committee we Chairman Sami declare Quira K Lesio and a Hunkangan Cameroon. Is she kicklaping? Secondly, on behalf of the 43 Pungyer Area Unit, we extend our appreciation and grateful to our Honorable Sir, Morung Makunga, Advisor to the President, NPF, Central Kohima, and he was also the ex-minister, Honorable ex-minister, so I would like to request our Sir to please receive our token of love from 43 Pungyer Area Unit. He would be the speaker for today's program. As a itum pungwi speaker aga sadaradik Morung Makunga and itum mazui speaker number 2 sada azu gzipili itum ataman kwimira. Kakhiya sada akaktum sada aru itum party line li as a party li rak zipdik equal division we President, Kalatu short speech Kwimikitia, Naoshang A. Shimre, Equal Division NPF President. Program li gizang pingkar reo ke isi leaders ping na main musam lo ka khne li queer M Isaac honorable former vice chairman ali le party wena panglan theo ko sangai te le kala az ka gpwi short speech la sada no khimi ki ne isi Pungyer DCC wi member council member la sada alias wa atami khimi sada Ning Shere Party Matunina Kakatum committee ali Azu exhortation Samigija Ram Hiwi Kiasik by a maker Aunga AS Shimringam Alila Party Wena Panglan Sangaidale Shimreshang Hetman Pungyer headquarter Hiwi Tichangli Queer Emson Ningshan, Secretary, Pungyer Town Development Committee. As an exhortation is Akane, Alila Party in the Panglan Sangaidale. Hiwitili, Isi Equal Division Nina, Razan the Clay. Party leaders being looked acknowledge Sangai the lay, Kare Sada, C. Sham, Ahi Humbo Mayane,
이시 크루 디비전 NPF working president ne alila 이시 party wena คุณเคยอินเตอร์รับสาวเกอรุวีฮิวิที่จังลีรำโซพงกตำนาวลงเนอะอัตมคุยมิกไฟงรันให้สาล presentation วิที่จังลีรำโซพงกตำนาวลง emergency side issue yeah president samyaure working president introduce our ning shere ka khniali MH Moon senior vice president itu mi wakpom khwamang ran mimda ojan mulung khwat msamilo division we working president MH Moon iwaka mil se sir ai khangte bing iwaka mil lumshan mida committee Karinyo Shimra general secretary administration an lewaka ka mirno he oh sorry election matter Karinyo Shimra general secretary election matter Ukrul division NPF ka phangali hopping shaiza secretary NPF Ukrul division ana maku waine ne itum area wa ko mi ne isi kendra we हम लोग बात लेकर जुतिली आतमजंग खवाई का फंगाली अमेखाई अवंशी अखाई वंशी इसी इक्रुल डिवीजन में ट्रेजरर हुंशी असली मिस इन्फॉर्म था हुंशी ओके या हुंशी तो शायद इसी मरावे ने मरावे जान इसी में ट्रेजरर इक्रुल डिवीजन में Shere jenda aruva isi we tweak high ex ADC sorry former ADC members being that that's like Mike ma isi hi mi hik to pung bang ungkan hi Manipur state unit we youth secretary ne kalipam nikla na शादिर के स्टेज फाक्सी का उनकांगम सकमाई जथे ngay तुम कली ले लिखला ओके तम लेम दे तुम जिम त्रा कमालु से इसी वे former ADC member पिन लगते हो सकमाई के स्टेज सांगाई तले खरेसा द line and south okay Kresa the N Ungreyo honorable former executive member kakneli ahina number shi DCC we councillor ne kala number shi khulenu mi papa me jutili ke thanmi 21 reha DCC we ex former councillor kala ex chairman ex vice chairman sorry kla ana chadong khu we ne ka committee sa da AS Somi Mayor Awungshi Shinkap DCC we ne kla Shinkap we ne committee li thotai shanglai ka som DCC we councillor ne kla ana khamlang khu we ne itum ping we as mai ke take la panglan sali ma ga pele la mathang tam khina ko ari hi na khang chang sa sa ke ning shir okay ram so phung tam nau long ram so phung tam nau long atam ra khui mi holo ram so phung tam nau long with chili short exhortation ra ho ram so phung tam nau long with chili exhortation ra ho tam nau long chi atam chikai
ning silakere ram sopong tam nong long le ning silakere ari exhortation na tam rahure yari sai kore mohode na exhortus kala short speech bingli request sauge kamatai ya speech marana ga tam sang na khege yari san khai ngawaye attention man mi khar ngawaye jen exhortus ping kala short speech kami ping atam shime da khoi mi khwai hi relakin request sauge exhorters number 1 Mr. A.S. Shimrishang headman Phungyer headquarter and khoi mi number imahang lila awi chichangli Mr. M. Ningshan secretary DDC na khoi mi number 3 be itumui long way jan khangjek lehok namar chungthura jena ani khani na khoi mi joi thili itum athang na khaila lima tha khamai Miss Ningzim moina itung na lo shitre atam au ngali midle khaya shu baya leshme tweja ochale shu keising arohan ma ocha shebujne awa imaktra soine iwiram la muti phangano khutwere next palewa imak hore Hill area chairman samida khalaya ochale shu keising konla aling yurado khalaya Maru Mokunga, advisor to President NPF Central Office, Kohima and Honorable ex-Minister Iguto Isaac County Iguto Sare, Sumamial Iguto, Totasan Iguto, Ayoli Iguto, Kutunga Iguto Sare, Inaram Sare. Ache MLA Honorable Le Sholing Sarado Kalea Ramno Saikoran from the training sea Chililangda Ache Ivia Pomele NPF political party meeting Sarada Maran Pingena later Clatam in the Rasa Medaclea. Go so when short point on the 25 houses villages name. That's on the clear pastor on my ping, humble ping. Icharbang ra bengara kala team atumni ngosonga de kaleya ngosono sai ko in ami mapan thore to da atam he ko thumse postpone sa ni he chen ewa ko to atam khau jo pung khaji ga mulok pam samya lo phungyale MLA 22 kumle election sara 43 Phungye SCA election sarada atong tawena candidate rapokene aji hiana kaphane hilirad khale ino thata amang sare iwiram sare ngachon me ramchang nulara laka muthalagina Phungye we resanda khalemle thore awanga hi ino sakare ilebo chonglo da rahang 저희는 ticket 생각하라 로 in the place mirror 이제 그 그냥 리 호빈상 심랄 라르웨 아이 아부가 president chief minister 나 일리와 ticket 메올라 전 이아가 프론데 파에 달라 ticket 생각하라 로 in the place mirror 전 그거 도물리 전당 닝랭함 거송 아랄웨 Anda pias la, alu la, macam la kau me tang li. Jangan anahang siwa Manipur Chief Minister, PJP President me pamnim ni, wara sendiri mera bunga, macam paptar bunga bina. Siwa President Chief Minister me pamnim ni, dah hangai dah. Thala la election he tiket senara lo dah hangai re. Asuk tu mi confirm sarang exam thagi da khangarai khamatiali victor ke sunai ana hangai awo kharawet awale thara heda ila awunga e mai khyon le e ke surtra le ina MLA ka se cha additional district khra myawre e osa patra le avana sabun ga tra le chana e hing ni are ile bot melo da rahang China, are
那么推荐这个什么那个嘞？是 NPF 我这来说呢，victim 哎，这个碰上开过，那种拍打个子，个同志话，现在是比较少会，去办那困难点呢。那些个同志去办点呢，这个困难个了，因为不是别的钱呢。他的嘛，社会上上那个朋友好朋友呢，50年我家里上了朋友的，一下话可能呢 ，political 我啥那个我家里上个生出来的1961年这些，election 来说呢，所以呢，因那个上他的干的嘞，因那个上，而且是我家里说些，没些因那话装到面目中的，啥朋友可能啥。听课为看了啥人的，一些古没点呢，面目中么的听个在，听个啥朋友就来的，听个啥朋友在，听个你现在的，听个你是啥呢？这些听你们讲个了，龙他拍照这苗文的昆明么地找了都能啥个过，而且还没推荐 MLA election，跟你定个这里，我这里说是那么推啥的嘞，真怕耶。那他们那个我们可以稍微我个时候，那他那个 election campaign 那是 political party election 那是都可以啊，那他们这说明了喏。他们在一些过说呢，说不会，他个觉得就没进上过说没，个啥了，一种可能个东西个啥办得了口，所以呢，一种是election 的个么就来摆，个出个么看个对。看看这位他的我这是哪个的？我弄的我没了，我弄的上了，听我们没了，听我们上了我这 history 嘞，搞的是8年头了个，那里太的，去把那3么可怜的，去8年的还得了我的，去把那3个家了去了，就不能了，那为给没出为得到，没明了这个什么上面了，没转当去，叫么看一里了，这行的。那我们那什么那个是来 skim 过来推，因为样子他对了，我们说的不是啥个，这个啥叫我们说的，没从 skim 来那个，还是没从 skim 呢？我是台的改，我只了改把这 wrong information 呢，在呢因为这他们热的给别的那个破多和那么那个错的，因为没太人的破多那么这，所以他破多那么那个。我朋友我呢，他们都连不能怕朋友的，这抗制，这么跟我们说呢，这什么啥玩意儿？因为碰了，因为怎么样？处理下个生态，是吧？没搞不成个，没啥么子可这生态没了，所以你他话没了，连啥玩意儿？这个啥了看肯定行写的，个行的哇，可别个同来了个。把大那个啥人啥办法听见呢？这他为呢，别把那我啥的，一外面上来这不拉是呢，我这个到是没上罗噻，放呢他的泡沫拍个这些，没拍呢，而且是我们那行的，人家包破证没，我个朋友是什么呢？那为了把那个他们的，他为干么呢？hele mata mi de 25 crore lang da o sanga gidra hale ano khaji mamla mi officially kala hele sala ka makub laga khle chukhai karmen na crore sala ka masala haidale jipa jama hang hele lupa thrama ko vile thada khang je mahang sa lo bas ba de se mna hang dele chani na ma cholaga ithme he aunga ping he pap talan ukse se kama taiwa ari he mi our achievement mai BJP ne NPF achievement jamlem ne in the kyang thale kha awi ba la kha ka le hilya ka ka pa me somfu he esteroid he sara da kum thana kha ne ma salok tho ana managing director Vikram hoka la ka sai san in a chila hang NPF 呢，我查到里呢 number 1 code 这行的，这种，这行业对这个双负的了，双负么啥个在摆里，该看哪？可能MLA 可能从那新那个不办的怎么拍，这还没拍进呢？
阿维卡里里是那个阿维 office 里个，德里 city 有个他那个中在话的，安那可能的个，古老肯定那这这里的行来了，双飞吧。这个这个山那个双飞嘿，上面开始临时个正可里，阿维个学科这里摆他那了，因为他们推荐一份那个，按那上面开始 number 1，number 2，number 2啦对。Aku kata le cuma mereka aja artikel 317 CW meramli anak han laga, otsan laga mengajar wadle baca itu awang api mesti ukulisa anak kemudian saya oja ramai ai sekitar anak WhatsApp lenut tera aja ambil saya le oja le show hen hamil tu orang sahaja le wah natum pabdara Kiwan luka Article 370C hi itu mah independen macam nama 60 tu macam sambang. Luka anak khung luka sahaja lene he. Jangan am kah kah. Jika terai mereka sangat masa payah atam janglet hangwa. Jika thalo yo, ia je musuhnya kau. Jangan sahaja lepas he. Maupun pada kasa pada akhir jaga saya. Kau seperti hangwa. Jangan atuk hai kum pangalung le. Masyarakat nawe kule nali mak merah le bay thalala maram khni he na maram sada khikha muswe lagla hi saimlok ja hangai ka ko thumle phungya he BJP na ra laga Congress ra laga dis hare de unwa sanne le khwa ko thumse ta minister chief minister le ma ngche laga declare musala de le de khlene ka Yektan laksa chili hungai da ina le min pham ne ngo merili emel sa pa mre na wa tan ku phai re na na khu sok je sa the khu kum sa the le je ma pham ko min pham ne de hang kai ne a we ni ja ru le ja min pham a mon ni jang te hi ta he a ru sa gi de khle he kham ta ye bo se emel pa na jang ana ka pi me he wo ana a ju ga tu la ko se pi me je Revenue Commissioner ke pi ini jele MU maksudnya kan ada le ada file jada le file je akan mengeras ada creation of sistem tang je jano jale shona chief minister ham meo lo file je ka shona de le i ji jada le jani heli itu district to de mun pham ni no ko heli la ka ham 있어요 it is the decisive 깨림 하는 거요 깜짝이야 공원 타나 왜 오점 너 이거 없는 거가 이거 뭐 헬리 범 거가 kan hana sa me ade che se ha na ji sil azam thai be impal je yo lam thai forest la azam thai a khan thai min da impal je ong zan lo ga shoi khwan nan da ga ya zhuo le je zhen ram no sa ko ne ga ta sa mi lo ado last over le ong sung gi de khle thai me de khle le e chom sa ko ren a wo no tom la ka wo de ong sung sa sai zhen na a ju phun le gram me le a ga shi da chance mi laga ka wa sa si ja phungye he pham kharo re iwo khandem nyam ne iwo phungye hamton sai da in hima phnyang china he ochare samwa re ton homa the 1984 le ka khang myong so laga ki sa ne ji aglas secondary sa me wo hostel jin na ti ti thse kai te de yang kha chumang khandem sa long kho na a chuena phok da pero the ku phal bai thal la pen ha de khle ji khon ning sam de yong sam lo ku ji he khaya se bai se MLA le a wa ku sa da ka hang ne nam ni ka pa na sa ra e thum dan na tam lo tom jing ra in nang sang sa la hang e non ne e de ji sa me khlo da no second ochar sang sa re ne second ri sang awa ko to na how do sa me pe chu sa na ka song me ha de 아르나 사르고 저는 너희 메모를 한번 뜨죠. 뭐지? 아까 할로. 떠르고 일레지고 저 타올 아까는 타올라. 저거 사면 뜨지. 이런 뜻이 일레션 메모 하면로 너리 좀나 세워 뭐든 무프. 이수가 믿는 무프라. 사들가 그 항사를 뭐 사바자 레 알레 좀 람나 사다 뭐라 그래다 그 항내 그 장내 잖나. 이좀 람나 사 고르나 今年那个那开忙，你是那也那从那谁也可让他来嘿，
那从那个说明什么人咯，风也是那天没天路的，咱们那个东哎，那个怕什么人，真的，希望好个，可行外人那看什么 ，speech 可来着的，好个，你是那个走。Ning share Ari ka zip tak le ground ni ka zip tak le ayar we khang te te ma shan sang la mi thing kha sak thung kha lang tak zip le Ari exhorter ka khne we thi chang le itum NPF new office bearer we pledge khikara miss ning jimla na la jing ran ma man le ka आज NPF we hikta one day political conference li ratsang kahaya itumi kashi paila kahaya ojalashio ida shusanga we kala kakhnia li itumi kashi paila kahaya oja morung makunga advisor to the president NPF Center Office Kohima and Honorable Ex-Minister. Kala Razang Kahaya itmui former ADCs being ina katong aming mapan thalala jeda itmu iu khagshi miaugay NPF we all officers in different position le deklaya atum sai koralila ina katong ali detail na address me mirror salala sai korali yu khakshi midalai jaina ga soda ina familiar mak sala ka chunga chang dalai itui dai slipam salala kala ari razung daklaya pastor ping aunga ping oja ping kuku en razung daklaya society we thanal ping ngusono ping kala ra kai sai korli iwi ningpa ningi si phongsok dele ponggu thom tuisi ga jinda iu he ka shimaila jogi da musapai tura iwi ningi si khnawali 43 Pungyar area unit NPF na iktailila hitada program sammi da khle wang chunga nisidlai itum mikumo oi khring kharli politics hina akaina khau khangshik khring kharak development kashok jang sai korli politics hina cover salaga hina sakmai khardang ngriyo laga okthing sakdele hogida itum he sak laganda khamchu darga sadale go aji political party NPF nei da program singalaga itumi li rumi da lehi itumi kula mahila kaina da kuidale kula hiya da itum thega khui itum phagta NPF songwai da khikla ji itum thermi da thekhuira ji siksang leidale election atam saugi da itum political party ka chungka jat ralka ijawi hanghangai ijawi manifesto nil la khikini la ituli hili rang sarda da sisangdale kharal rapapamra raphogaira development gji aming sing laga itungli development and political party ke chunga rarko NPF we difference ketyo khale ari political party ketong ngachaili NPF he development plus development and soda itumi custom naga we tribal we culture land itumi le dakle village authority we pangshap sa korli protection khmiya matayra khaya NPF hina sadale jare hi aw hi difference kti hole ko PJB no khangte te ki sarno itum himachu phungra NPF na kti difference le dele or ka sa chivuli NPF na sadak le li itum muchu khran kha le gi itum te ko phungra are ishi naga wiva are itumi politics we or kiki ga sa atum thani election khara atum thani itum issue langana sanhair issue here
นิ่งใจละใครตัวปีกอักษรเดว่าทุยร์เด whereas ตั้มปากปัสสิวะอิชูฮีทุกง่ายทุกเลยก็สักง่ายสักเลยก็โคกสักสังง่ายสักสังเลยก็เลยเดเลยโคอีทุนเดไปไม่ได้คุยได้เลยอดปั๊มจีจิตเดรัดเลยตั้มปากปัสสินะอาทุนเดเพนินเดเลยว่าอีทุนลีคิดก็ออโตโนมีไม่มีไปมั้ยไม่สมบูรณ์สักไปมั้ยอีทุนลีอินดิเพนเดนต์ก็ให้ไม่สักไปมั้ยอีทุนลีAA itu kala alternative arrangement gejujat six schedule gejujat kala aru ADC bill gejujat hikata itu na kupungna enjoy sa pai or itu righti masapai putung berji hakla ka issue dela atuma thunga thula sadar ji issue na itu na pai khala tada kha thai khai wi tum dela phuyali in the reform laka you experience li office jajal le de ara point hina khana wasar ko horticulture ne agriculture ne veterinary ne industry ne itu le de khli psychology ri de ba ka functional sa sa de mathang aram sa pai tu de ojari shan lo oja yong so lo ne ka utak da chief ministership khui de le ka atumui pangsha bai na ga atumui mingai na ka function sa pai khme da te sa de athai nola athai machi nola ko tio sompang sai office show laga jorna sala la show laga pum sa de ara mata ku show laga office male thara itu phuyel le dak le jan ina hi thar hi khi na khla jang even ukhruli ka laga ukhruli fishery li no agri li no horti no hiwi fani ka thada itu wili ku tio ka singka khwa khime le la jar fan malem ne ji ka sang ha kumtra ha in experience le ra khai de hi khi wangla da khu ju adam thran aya atun ta veli and hilwi imbalance sala khaya fun jang expenditure de jithe de chi khya adam thran I we ni li mulung khwat da da mari phaji le ho de tam pali growth ru ja ka Kapuli grow through Jaka, Tampali 350. It only 10 grow Jaka, at only 400 later later, oh, Hinalamo. He just up like a Puyali got the office shop pipe and water. He found Malay look at the office functions out in a realized Salaka, Paniqui. At Hikataka, Tong and Kurupsalaka, NPF. It only protection middle here, NPF in the Saturday day. Most important part in the quick and here. Jan he eat to the hill, Muchuk the Zalaka, governing Adam Tran. Manipur government Mong Hiara Tampak Aina Kapung Valley and Hill Kala Tampak now, Matina Josilla, General and Tribal, the Kailaka, communal side they are here. Communal salas later Atom Tran here. Athang hangkai tada cikta ta jaga basung da itu lisat sel ledek le adam tharani protection bidek le NPF tela jaina itu na hili machuk laga hikta communal salak ha adam tharani BJP kita congress kita na maite na dominate sala ledek le ya political party josidla iu hi awi exorcism ne ka ha le ma free milo ili atam yo de iu sak ba te sak ko Tata lede khale atam BJP ta Congress ta atumna dominance la lede khale apam hili ituna support asa la khisogi da ja hi phening ga jal ga itum hi safe sa phung si ja ka itum hi na mukan chok si ja ka hi na ngur phung si ja ka as only party hi NPF na ngur mi da khale itum NPF ka ji hi NPF li support sar jan iu khnaw ara point ji kup sa khai ne NPF Lexia Ojang Rapping, NPF Lipanglan or South of Layer, NPF officer ping, Kala Ishi Lexia, Kiasik by Ojalisio, Pong made the Otsamilo. Took made the Pipangavang made the Ning Sang Zip made the Itumli, Coming Kawang or Casamilo, Itum Ledele, Itum the support sare, Itum the Cotomre, Kosho Sakura Itum Kokasa Osawa Sasagi, Hanglatango, Nishlagate.
thùng share MPF we new executive ping pledge ku khoi tamra khoi miaurno khoi man dale le miss ningzim na na ngaram na man mirno miss ningzim na na thum sai karoli keteu refresh sa khai chili thum political di ning thung mi da wasang khwai ngaran house e thumai tunge sit khoi gi je aro ya tam hi party 43 Pungyar area unit we alongly vacate saga hai post kale sa hauda parents body we youth wing we vacate saga hai post vacam ji pem khwai chili lang mai da e thumai woman wing organized masala legasa party we constitution we a jingli provision mi ka hai chu ya thi shuda e thum ji organize sa khami ana nga so da aju e thum ji we mi ping ji party workers ping hi chu we tung si da tam khui khwai sa se e thum mi khya sing yela ka hai ya division we president li request sa le MSU office na maya khami atishuda edamwe divisional president Sri Unawsang A Shimre itumi ngale thana sa dang ning idale ana lachi pa mama naga issue sorry arwe hangdak leina pata gi dak lei mi ping hi copy avavu platform hi avavu mire ina pata dak lei mi ping hi ramilo Bijoy Jitung parent body platform ji khora mira Bijoy Jitung working president Clareson Shadang vice president Robin Ningshen vice president James Kashung vice president Jankopao Hauke vice president Kam Cookie in charge Ramray Sang Jajo Hore Jajo Ramray Sang Jojo secretary Khuyao Gesung Ramray Sang Jajo secretary Hore Jajo secretary Ungsung Mi Jimmy assistant treasurer Hoda Kalaya Pingjina Kikaka Ramis Radalaka Chi Somi Solo the Kaniali Youth Wing We E Kangang Bam President Jingkan Alen Jajo Vice President Pungreshim Gashung General Secretary Themi Saija Secretary Farmers Wingwi Honpam Athari Ungsung Mi Chitung Honpam Athari Vice President President already there Ungsung Mi Chitung Secretary A.S. Somatai Secretary Woman Wingwi Ila Ranganing Misalo Huimila Singlai Vice President Vasti Arias Vice President Rechungla Keishing Secretary Shimre John Ningshen Secretary Yungamla Lung Lang Secretary
Thank you, President 43 Area Unit. I, A.S. Ung Naw Shang, the President of the Naga People's Front Ukhrul Division, hereby administer the pledge for party office bearers in respect of 43 area units and frontier wings thereof under Schedule 3 of the Naga People's Front Constitution. Mangalirang ning haya kya esteemed party men and women pingna kajijana singdakle platform jili aramana tumna first line jili na tummi avuwi aming Philip Sagi jine jiwi ji ina I no to ina I Shrimati jaga I jeklodun tumna mi avuwi pronounce milo hangshok milo hereby pledge the jiwi atsing kata sentence ji follows hamilo. Thereafter, ji tichangli name and signature. The changda later, please write your name and sign a cross. Also fill up the designation column. Jaina ji pledge administered by ji in a sign sagi. So I request the area unit officials to hand over the pledge form after they have signed a cross and fill the caps to me. Apo ko say? I, Aming Hangshok Milo, hereby pledge that I accept the aims, objectives, and principles of the Naga People's Front, that I will remain faithful and loyal to the NPF Constitution and be subjected to the party discipline, that I will do nothing against the interests of the party, and I will honestly abide by all decisions and directives given by the central office of the NPF from time to time. Please write your name, sign a cross, fill the designation column. Thank you. Okay. Ngachao. Party we ngachasang akungli ngachasang gai hi khasak to khumilo amingji tharjari na bisang mi sign sa mi designation ke mi avavali appoint sa gai post ji ka bisang lakha hili issue we 43 AU we president or general secretary administration li submit samil. Thank you. Sama mandari lika yari cyclerly hang lu shitke hui tichangli itum lang na lu shitre ningli refresh sa khui lika itum thuk maida aju political conference bam dak hi wing matang le thum machuk faisa se itum hi turning point akhli pam dak ne ki hi mam lai se itum hi political turning point akhli pam dak ne ki hi mam lai se na thum na rak zang thang ning khang deng te de phning la ra sal pai kha ari hi rak zang aina I thum hi kali le khla I hi khim yur khla ki chi phap ta la ka ma chu khui la ka ma thalak aina na khui khwai sa se phaikar chi khmya ka khoi sika khang cha wi thata cha sa fa sikla ka chi decision khoi ki cha tam lak ke ki chi hi yari sai kar na kharnau sai kar na phning la ka decision ka khoi tam nga sang se decision khoi khai sai kar na nganing tit khawai pang mai dang ning fai sa se ari itumui lekisia miss nimsingli stage kadale hello check
Hello, hello, check. Ari ina sagi jinahi. Thada ajui program hindi hada jasala paim them ni yang ka iwang wa ina sa khaila hindi yang laga hada hibai hina jamera da ka phaning nei kala langmai da lahi ajui Oja lesio ali dedicate kasa sa sagai kala lahi ishabana gambo sak miniang nang room say Lakai Aviram Muleki with Lasak Mivang. Itum Saiko Aviram Legisham Yaving Salaksi. Ara la la kam thalang nang rumai re ara yuthumi kamataya tui kamatha la ganam
nglu shidau se short speech hi kasitwi hi kharesa de Query M. Isaac, Honorable Formal Vice Chairman, UADC na Quimira, Kakhani Mathangli Ponda Query Ungnau Shang A. Shimre, President NPF, Ukru Division na Quimira no. Kasa Kwabre Brali, Masot Kami, Dingasi, Ringapa Pongson Soda, Awi Ming, Awi Ungram, Yamereno, Regasang Hakasang Sareno, Rakajip Kaya, Katana Kasura Saikore Mangali. Hita tam sam kapangwi, sambang saga moderator na tam kami wi, tanja hi kui lega. Legisha kya sipai kaya, headquarter hi wi, kala 43 Phungyar Assembly constituency wi, kala Hilera committee chairman, ozale showcasing, itumwe advisor to the president, itumwe kya sigapaya ozam marung. Kala division way, president kala awi colleagues being, area unit way, president kala awi colleagues being, MSU way kathana kala kasura telecast being, lang may karda, itong way iwing asot now iwi former ADC members colleagues being, matay may kapta, rom ngalay, cheers, mungda kalaya, rom way rom awong aping, cheers way yaw kong aping, society with Kathana being Legacia and Noping Saikora. Pongir headquarterly Achi, Higata Tom Sam Kapanghi, Kiriwangina, meeting Sakala, the Kamachuka Tamsan, Jingum 49 years, Kapikapamapa, Willa Oktui Karami, European Mirinji, Sep Sanika, Tangayak wearing a pagin and Sep Sanika question J, Idum Saikorly. Question sakwa atam raho der hilera khangning ne atam hi aji 65 BC before Christ Christ amrarang laga jiwi atam ra so kaya prophet Daniel wi khrajan atam ji phanyung Daniel hili wala shit kasanga chuta nawa ka sada mi pa hili masa bai mrada awang atairas wi Kathan ping, Kashur ping jina, medias kala parsha we lok ahere, ana kring vrvali shitanga sasare, mamya lakmare, mi hipali, sang kajingu kamola horsang laga sata pungregaji, they have already pre-planned her say. He kata, mi thought at a mili. Lay how the achi to me situation he hita the karani. Situation is that Daniel Hili, Sanku Kamor, Kachingu Kamor, Horkasang Tamistran, Kachinku Kamor G, Kachinku Kamor de Rivrana, Kasaf of Rivrana, Sapin had a key Kamsalaving son of Satuelde. Ramnobing, Achi Oza Lishona Pamili, Emile Kalaka Rakhanam Tamsan, people's demand. Yarwin demand Kasai, only 3 points out of agenda li salpai truck li salpai. Key demands are songwu semi plungre for the last 10 years, 15 years songwu sem tarje demands are goram now bing now. Taru hi mi plungre ku ku chivole sakho light mi plungre is demand saire. Ana fupil sang sagaire chivole agenda ki hang ana. Legacia UADC member bing ralo. Itum siyasa rum laka I ko hi hilera committee chairman sa laka article 371C hi kwisong laka iwi ram now pingli iwi generation iwi future hi sep sang sangai mayor ping hile kan kwi ngai ke ji awi decision ak kwer sai jiwangai na 1971 we atomni tere union territory legasa Manipur hi statehood manigasa atom chili atom ji thon we kharnau ping le silak kai re Country Sarai, Miping China, Manipur Statehood in 1972, Mirek Jatam Jitran, Kisa, Mami Paimere, Atum European Hilly Miauzija, Itum Hilly, politically, Itum Lishman Sakore, Itum right Mami Louis Miracle, which he, Pang Lak and a protest Kasatam San, Atam Jitran, Congress with President Sagasa, Vivi Kirina, 20 June 1972, Ramnau Ping He, Masapai Plumre. Mi European hina chipat plung haure, tribal now being, Kapung now being he, Shiman plung haure, Atumi miuli pok sa baker satu haure jiwangena, keep ring, ana machuk laka, Article 371C he constitution ni itum katongale,
พระมีใครปังชับนี่มีใครนี่ก็ for the last 49 years ฮีมาสามีทุกขี้ปานแล้วมาคุยชอบมีทุกจินนี่อาจจะมันนี่เป็น government เลย are we happy with this government อาจจะ government ฮิลิทุมเดริงพาตเลยล่ะอีทุมเดนิยงเลยล่ะอาจจะ government ฮิลิอาจจะ government ฮิลิทุมเดกระโปว่า statehood กระโปมันนี่มันhill state กระโปมันนี่มัน union territory กระโปมันนี่มันก็97นี่จุลีมีใครงางนาจีนวิมีรุ่นมันนี่มันฮี tribal นาเนี่ย tribal ว่าคุกกันเนี่ยอิลิมีโลกจันมัมมีไปมาแล้วสาลกผมดักเลยขี้ฟังดาอีทำไมกระทานนั่นเลยอีเวกงก็ตัดมีรักตัดก็ตัดได้เนี่ยตั้งแต่มัมมีมาเลย UCM เนี่ยคิดซะมันนี่พูดสิ่งที่ development autonomy กับผู้นำเป็นเลยมีรักจะมัมมีอะไรมาเลยใจเลยมีกระทุ่มอินามีมังเลยไงทำไมเฮเลราคอมมิตี้เชอร์แมนคอลเลกซ์เพียงเลยทำไมซิมไรซาเร่น้ำตังสักเร่ชิมันสักเร่นาการเอาเองอิมพัลเลยมาปั๊มไปเมื่อไรก็จีกักจิงวีชินเอาไปเมื่อไรไปบินลงปิงน่ะจักก็สักตะกังจีอิรามเอาเองอาจจะอินทุมขีพันิงเลยเลยฮีน่ะจักก็จิปัลละก็อิทุมมาไม่ขี้สาระเลยอิทุมมาทุนเลยโพสต์เสียใจก็โอเคArticle 371C itu ya katana nang mubsada kale hilera committee bing nang mubsada kale thausiyo itu mala baker sase ka nawi generation nawi future di kale warak lak ji machuk laka achu tang kholi ka them thang ma yak le kale hili party question maning mane BJP lapai NPF ba Congress lapai any political party katong nang ning kale himam ya mrak ji khiwang mam tu thu development kisah bagi je semua semere ara two line lungna dale Delhi le wala ka anda pesa in term of pesa mila ka kup sangai re multi parties multi sector development program MSTP program chingli Pongyer headquarter hili DC ka E ka MLA tung sel ka Pongyer specially for Pongyer headquarter him sa pai mere risang sa pura jata nearly 20 crores Shanghai steering koi khai je ku bhairat la kachi development ne development je akhama ku bhairat la khanwa generation kali bare khlak je nai ithume leige sia awunga pingna ithume leige sia pastor pingna chapla ka sia sa dakhle mung dakhle khipa wangle nawi yur ji mening mala achu NPF khipa wida nawi simle kan mening mala NPF ngai thei da khuyai ka nawi your identity kali bawra Nawi masun kali wara, nawi political right kali singna kalak jene. Hiwang ne ukhanang dakle. Hiwang ne, ye thum ne ADC salaga, yem salaga, vice chairman salaga, 9,500 tolop sambang laga. Hi masa pai marada, achi mung dakle government hili for the last 5 years. Ye thum ne kisa. Tolop hi matai ngasa milo development milo jana. Tolop hi 9,500 che matai ka milo jana ka jingom phanga podai. Mami mana? Acu itu milik kau kesal laga, mukmin agra kawai, ecum lepai, kangai lepai ketong ngeninggal laga, hi assembly introduce apa ngre? Masa kamu mami amra ngeninggal tamcile state na, halang hari, ara winter session hi introduce kawai dah, miami kaji, itu ketong saya mening malah. Itu ketana bing naci, inisian masa saji acu cikta advantage sambang laga jene. Lagi siaram nauping, kethana ping, itu menjur he, milik pok dah jur maning lak mane, itu menjur ba, digni dia lelak kai, kalak kai jur ne, aci, itu menapang keting laga, iu rewang, tang pelung rewang, tribal ping wang, iu mirin, iu destination kali lekala, pak dah tamele, iram nauping na, election le corruption rewang, pesa wangan na, oh cici pening hai ka, kisah orang le. Ina vice chairman salaga, hili migli saru talaga, yaro ya sangbo hili meeting sa kyak kasir hili saire, jingom banga khu kasi wala ya walaga, iya wo itu development hiko dhangala, migli saru kataje, na tumathai mala. Generation for the last 49 years saru ta khaji na tumathai mala. Atama kale Manipur chief minister sakda 13 years chief minister sami khaya chipaji na 아치 좀 찍어서 아직까지 하미 사색저 아치 좀 기회 사오래 봉열이 기브 스테이션에 내려 그러기네 이 좀이 미비리니 그래 내려 이거다 번닝라가 기빨리 지한데 아바보 기빨리 그래 이 좀이 제너레이션이 셉사고 아바보 기빨리 그래
itum khipale phasik le achi chingoma kha kachang khani ka thom me lungli itum khasi ka paya itum honorable chairman hilera committee na hi masa bai the movement salaga watsa ka phokile yaru sai ko people support mangai na achi manga khui da kle hi oza le show me thang khame sak thimang mane itum ka tong we sa sak me mangai na Uno bi sai kora yau goma bi society bi khana bi sai kora na sa ka sawi pang sap ji ngachon khimi mangai na amanga khui da klei ne a hi a ji tum tang khul we lan maning mla tribe bi we lan maning mla hele a u a ga ji itum na ji ba tam maning mane wa chap le chak ma tu laga chatak le ji khisa hu ji ni na ya ka atum sim phei ta mi haure na ka bim pam bai mra ka ji le wa chap le khipan ma phong ma kho Ram nau bing, ojang atang mi, ojang nau sang kasar, ani na manu hut na le, matik cala na kami tu cimani lagi pam tu mida. Atum thada mi sak na matu sekerja, aje mete mi yor keng taping la, ketira dala. Masungai re, atum ek thana ping sadak le, itum na sang na wai ka, itum ngacip rungat paning ratala, kiwai na mama tu leng la. Oh simkuri family we. Matter chile akachang ne the police ngro paila ngro se jaga ngro la khau se family police ngro se jaga ngro se idang ngro yo ne thum ngro le yo kha chin hun ne bang mang dala kha iwe now thought aru cha thought la sung da it to be society we it to be mirine future hi siman phung hore mang phung hore je thei la ka it to malong ri lak an le hau da le ke sharam now pin sai ko ra dak le election la pai Kangate lapai, achi NPV want a political conference. He Karin Kipala Laka Sadale, Chief Crystal Central Salitum Sang Saklay Day. Crystal Mingle, I mean, Seasal Sarum Nakli Day, Itum, Dairas Awanga way, Katana Pintada, Mumul Korum Lakaitum Sang, Itum Mangakwi, Mane, Atum Chili, Awanga Malunga Lakakiang, Natumna. What kasang we kaibangana na tumang mani na kala no sim ko na ura pre bangrap ping katong hi katingo kamol horsang laga sai chup tala rivali awungana kyang Daniel we rivali kya si plongre nga chida khorum plongre da sit kasang yarili independent autonomy ji committee yaru kya kring pha achu tamitran makam lerge ge ja tam rahe rakho ramnau ping sai kor nganing ka tam rahe rakho atamitran thum sai kor na machuk laga itum tang khulung ram kan sai afuram kan khoi wasa sai itum future kan khoi wasa laga itum mirinili dignity le laga nok chu ka sa sai ji rai yaru sai kor le appeal kasane ni sla khai re ran so mere no thank you Kakhani sada Ungnau Shang A Shimre President NPF Ukrul Division Natam Kwimirino. Thank you, moderators, Mr. Worthing and Ms. Mansak, Honorable Advisor to the President Central Office, who is also the former Minister Sir Marung Makunga, Honorable Chairman of Hill Areas Committee, the Honorable MLA of 43 Pungyar Assembly Constituency, Honorable former councillors of the Ukhrul Autonomous District Council, respected headman Amaikar, the headman of Pungyar Subdivisional Headquarters Village, respected pastors, mission workers, leaders of the civil society organizations, headmen of the neighboring villages within Pungyar Subdivisional Headquarters, all the village authority members, youth leaders, student leaders, my esteemed colleagues from the Ukhrul Division, esteemed comrades from 43 Area Unit Naga People's Front, Pungyar, well-wishers
ladies and gentlemen. Short speech. I am given the opportunity to take short speech, so I may not able to elaborate that I have in my heart, deep down in my memory. For the convenience of the public gathered here, may I seek excuses from our respected advisor to the Central President, Sir Marung Mukunga, to speak in Tangkhul dialect. Short speech yaida atam kishuna kamang marer kiwiwangena issue election ra ka issue dahang roke Deuteronomy we Bible li run Israel now being li Malairer in a Sami Gahai, Vami Gahai, in a Paning Mi Gahai, in a Wee Gahai, Mimang Gahai, Red Sea, a Kaikani Shog like a Tiangli Makan Kangasak, Sur with desert li Termakla, Pumli in a Lungpegli Moses Ling a Ping, Sal the Ter Shokta Kamang we Ringapak, Chir Samgapang, Mara with Turga Ka, Lamhang Li, Turka Shim, one Gasakta Mankangasak. Katingram wena mana johota lagha, vanau johota lagha, mukum kangasak, katho sampang kangasak, psychoter, miraculous sign being in a demonstrate sagai katunga hi, Israel now being malairer, the ranate. Mom like vai paning titlo, the Deuteronomy, lyrically behind the lady. Deuteronomy we chapter 8, 11, chapter 6, Lilagapidele. Ning Sherlo, Mama like my salagruko, Colonel